Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka ndirehoka no urathie na mbere wega. Brother ya Samido Charis Magic ni atiga andu na ciuria nyingi muno ni undu wa kiundu agikorwo agikira Eddie Nderitu au kabere before Eddie moved to USA. Charis Magic yonekanite ari team Karen Nyamu kuona ni akoretwo agitenderithia ndugu ya Samido na muhiki wake maita kwa maita, agikia bica ciao makiri hamwe guku nenda-ini na sometimes akionekana magichat muno na Karen Nyamu on social media. Na ni Charis Magic ni akorwo akigaruruka na ajia guikia bica irahutia Eddie nenda-ini ciake cia ukinyaniria, na ni kiundu giatiga andu na ciuria nyingi muno, fans makienda kumenya kiria giagituma Charis Magic akorwo akigaruruka Karen Nyamu na gukorwo akionekana tarajia gukumbatiria Eddie. Na tutana murika ndeto ino makiria thengi muno ni undu wa gwitikira guthii na mbere gutwarana na ithue niguo kamukira mareyumiria guku social media. Andu makorwo magitaukwo ni ndeto eno riria Charis Magic agikorwo agitrend o ringi. Charis Magic posted this photo ya Eddie and Samido's daughter on her birthday na korwo akiguciriria comments mwanya mwanya kuma kuri followers zake na makiria team Eddie Nderitu. Some fans are questioning his change of mind and behavior, kuona hau kabere ni arakoretwo akionia Eddie tumatharau, na reu he is doing the same to Karen Nyamu, kuona he ignored Nimo's birthday na agikorwo tu akiaga kumuposti. Na niho fans na followers magikorwo makimuria ciuria cia kiria giagitumire age guposto ire tutou tukiri twere, kuona their birthdays are not apart. Some fans makimwira ati arageria gukorwo ari in good times, kuona hau kabere ni akoretwo akionia Eddie tumatharau tuingi riria Karen Nyamu na Samido relationship kao gagicikite muno guku social media. Ndigutenderithia ndeto icio makiria ndaciaria toria cianginyira. Make sure ni ura turn on your notification niguo hingo ciothe ukamukira video citu tucamanie in our next one.